whātu telefono Radio Samoa le nei tai au, malo le whalau, o tālau le nei fo i aso tofi. Ua tatau i le pulesili o le wafu au kilani o nālu ese, o le whiautu usa o le mai a tau henare, o le vaenga tu tōtasi wa tā ua, Independent Māori Statutory Board o loo whautuaina le Auckland Council i mata upoea a fia i tangata Māori i au kilani. O le ua whaelo mai le pule nu o au kilani, Phil Koff reporti mai so esu e ngana whaia whaasanga i le wafu i au kilani, wa māua i le whaamua mua o tupe, ai whaatua na i le saunga le mua le au whai ngā luenga. Nā tia le reporti o whaalavelave whaafua se i e tutupu i le wafu. A toa ma le matata o le au whai ngā luenga e whaaleo mea e tutupu ina ne i o inisi tūlanga. A o whi awa i lai tau le whaamawai o le pule sili Tony Gibson, ua ia whaatonu i nai fo i ma le whaatonu sili e mālolo. A wā e le whetau i le tutongi la talata i le tai miliona i le tausanga. A o le e fōlinga mai e le iai se suinga na whaia i le mai aiona māli liu o tangata whai ngā luenga e toa lua, mai le toa tolu i tausanga wa mawai. Ma ua whesili ai matau, pe whaafio na mau mauso i fua tangata whaatoanga i oi le pūlenga. E ui whai ungo neiso e suenga matua inga whaasanga i le pule silo le wafu malana pūlenga, ai ua whai loa e Tony, e le alu ese, o le anofo pea e whaatonu tonu suinga ua sau male reporti. Whai tau se laua vanoi no fuanga whaanofo e sea mo le nei masino a perila, ma ua una iai ma ilato o i fafo, e whaao ngā a o maua. O lea whaato ato e tele leo ni pepa whaatau po vouchers, o loo whao ngā ina mo le tau fio potu whaanofo e sea talu mai o ke topo le tausanga talu ai. Mai le so upo le vaenga lo ngafa mano fuanga whaanofo e sea, o le ua tele i nā vanoa mai ia a perila, a ngā i atu i masina o i luma. O le tau fio potu whaanofo e sea o se au nanga, e o atu i le se lau whaasea i le vaiaso i tasi, whaapea ai ma le lisi whaatalitali e le uma. O lo iei māsalosalonga o le anga i ato New Zealand i le tau mālulu, le isi mafua anga o le toa tele o tangata New Zealand le fio mai. A o sa wai lea tala i le avanoa o le tele o potu o lo whaonga ina moe whanofo e sea, ua au ngani le pule nuo o tako i le malo e au mai ei nisi tangata ngā lulu e whaavaitaimi. O le ua tu ina atu le tu se le pule nui a Tim Cadocan i minister o whaatoanga ma le vaenga o whemalanga inga. I le mawhati o lo ui ei pisinisi whai whaatoanga i o tako, ona o le tele o le fua o whaatoanga ai ua le ini tangata whai ngā luenga. O le talo sanga le ngata o lo popole le mau o le fuata le palasi, a o le leto e teo ina fo i le whaatoanga e tapena i le isi sele-selenga i le tausanga fou. Ai le tali mai le minister o whemalanga inga Chris whaafo i tala le staff, e whai fo i le fia au mai o tangata whai ngā luenga whaavaitaimi, a o le toe whaawhainga tau na whaafo i a inga o whaamuli mai atunu mamau, pe a o ina whai atapo le COVID. Sau noanga le minister e fōlinga mai e le o iei se whaamoe mo le au whai whaatoanga mo le nei fuata, pe ona tā wai e whaafo i, wata tau neo nau tilo i le lumanai mo le isi au whai ngā luenga mo le tau mawhanawhana. Sau no ai ma le minister, o lo whaamoe fo i le tele o whai unga le malo, i le whai o tui o le COVID i atunu Pasifiko lo au mai ei tangata whai ngā luenga whaavaitaimi. E le faule to atele o le autau whaavalea i le whai unga o le tausanga whaale tupe, o lea ua o le whai unga o le tausanga whaale tupe, ma ua o fo i le taime tala noa i la fonga toe maua mai, po o la fonga toe tutongi a ngā i le Inland Revenue. Ma o le urepotia i le to atele e-maili o le whaatalo sanga i pei meni po ai tā lafu e te tau no lātou tutongia. O le telo nei e-maili tau whaasese wa fautu ai ma le net safe i tangata kiwi, e mata alia ma ia whaamauti noa mua e le moni. O lo fautua inai fo i le tau fiofi, a wale whailoa ina i ei whaamaumaunga whaatatau i lo tangata, ai mai se lawa i tūlanga tau tupe. O le ua o whaatasi lapata inga ma fautuanga ma le net safe, e le ngata i e-maili tau whaavalea o lo whaonga i le ingoa le Inland Revenue, ai whaapea fo i whaataunga whaia online i le nei taimi pisi o le e-seta. Ma tala mule o le tai au, ua masina atoa watuai mai ei tui o le fulu e pei ona masania i tausanga te tasi, ma o le tala fia o le ua mai atoa ilo le soifua malo loina le aso e amata whaasolo ai. La sos fulmal fal masina neo aperila wa fuafua e amata whai ai tui o le fulu, ma o le a ave le whaamua i tangata mātutua, onos fulu lima tausanga nga ilunga, ma whaasolo atoa i le lautele i le masino me. Silia ma le lua tesi ma le whamili ona tui o le fulu wa mai a au mai a mole nei tausanga,
ma o le tuaiona whaasolo tuinga, ma fua mai lea I le tuaiona sau I tua o le vaila au, mo le nei tausanga. O lea ua mai a whaailoa atu I tua I le loa loa o le soifua maloloina ma vaenga tuma o ti fuafuanga toa ilo, a le matanga luenga o iai mo le nei tausanga. Silia ma le tasi tesi ma le fitu miliona tangata kiwi, na ma whaiona whaio lato tui o le fulu I le tausanga tāluai, ma o se mawalunga tele lea na whaatui nai. Telephone Nala Radio Samoa, manuia le nei aso.